سنة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين قالي خبجمو بكجر تانيتي نجيني ربي رحماني ربي جلالتي ربي سنرتي هاجرات جتشا سينا أمرتن كتا كتا تكفى إن شاء الله كتا كتا اندبرسيني الحمد لله كتا كتا نجتشو لافتو ميتي كتا كتا تكفى لا جتشو الأدلة التي يعتمد عليها القاضي وإي عمر بن الخطاب مرتين مرتيسي إن شاء الله تكتكلال. إن الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في إهداء يعني في إصدار الحكم هي الإقرار، الشهادة، اليمين، القيافة في قضاء إثبات النسب، القرائن، علم القاضي. هاجنا جتشو الإقرار وتعتبر الكتابة نوعا من الإقرار. وقاني في نملي توكو وانت كمرتيسو ديمتو نملي سن أمانو رغان جراتشو رغان غرتي قادين رغا في دوك أبا إنيو وري غرتي همتو وري همتو هن رغا في دوك أبا نيجتشو حالو ما خانان أمالي اليمين وري همتا مصنيس خاخدشوك أبا. القيافة في قضاء إثبات النسب وهي من القرائن يعني القوية التي يحكم بمقتضاها. أكما على يعني دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والصحابة، وقد أثبت الحكم بالقيافة عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهم. عمر بن الخطاب مرتيسة خيسة تكتك إسني فينما سنخيسة زمن عمر بن الخطاب خيستي تزوير الخاتم يعني الرسمي للدولة متما إسلاما سمودا قبدي شابا سمودا وقا بيتك ربيتك إرغن سمودا إرتي رواني جتشو سمودا سن نمني غرتي سمودا سن هركاك أبو نمني سمودا سن هركاك أبو سمودا شابا جتشو دا شابا سن غرغل چنيتي شابا خجيبا تولچني horii islaamaa keessaa fudhatan chaappaan malee mana horii muslimaa walitti qabamurraa chaappa waraqaa xalayaa chaappaa qabu hasumudaa qabu malee hin fudhatan fudhachuu hin dandeessu. duuba zamana Umar ibn al-Khattab keessatti khatara guddaadha beek gurbaa معا بن زائدة جانيتي استطاع أن يزور يعني دولة موتما دولة جت موتما قدو موتما إسلاما سمودا إسيحتي سمودا إسيحتي نقشي تقول سمودا سنغرتي شابا سنتقول هوري غرتي وأخذ به مالا من بيت مال المسلمين هوري أمة مسلمة الراحتي أكسك أبامي أبامنان عمر بن الخطاب مال قول فضربه عمر 100 يعني 100 يرو إبتكو غرفين سببا إتي موان أمتك أبينيا مسلمة هاتو إساتيف إبتكو غرفين ديبي أني نمتيجا سن غرتي أكاهي خان معان بن زائدة خان أكاهي كمو غرتي غافتن نيدي أكا غافتن أكاهي كمو غافتنان أماسيس ديبي إبتكو غرفي أماسيس غافتن أماسيس ديبي إبتكو غرفي سنبودا بيرا باسي ديم أسي جين نمني كخيتي خون أنا وجي جراتشون قبو جين. عمر بن الخطاب أجائب وان سته ربي صداخي ستي زمن إساء دچين سوسوتي هقولك دچين سوسوناني مال جي عمر والله يوني في أما بود دچين سوسوتي دلي أسقي سدلقم تراهي دچين سوسوتي أما بود يو دچين سوسوتي إسيني وجين هنجراد لجي أني بيتنا قدين إيسا جين إسيني وجين جراد لجيان مالف جنان دچين بلاشتين سوسوت بلان تكو قادو في بلاشتين رفو. عمر بن الخطاب أكن زمان قرتي عام الرمادة زمان عمر بن الخطاب أكبر سنيبتي بيلات وفين سنجي بيلتي حمتون وفتي بيين قرتي لفاو الخاتو أكا دارتي بوبستي جتشو سني زمان بيلا سن خيستي ونيون دي رمتي زمان سن خيستي جولين قرتي قبروتن
ها حاطب بن أبي بلتع جاني ور بدري لولي نمت شخنا سينا قداك أبا قبروتن حاطب بن أبي بلتع قال إسافتي سنفورني قرأتني في عام الرمضان ناقة لرجل قال إساجت شودا قبروتن تكو فورني هاتني حتو دبيته هاتني قرأني قلني وأكلوها نياتا جتشو إيغسي قبمني عمر بن الخطاب برق فيدان جرنا إسني هاتي إيين نتي هاتي بيل الراهي خاني قرتي قال سنقراني نيان جنان عمر بن الخطاب إيسا جئين مرتي السنة لأنه درك أمانيتي بيلا قرتي بيل الراوان نياتني جتشا وان هاتني جتشا نمني تقوغاني في بيلوي يو هاتي حدين رتين دابم جتشو يرون همتودا سيجري فأمر كثير بن سلطة جاءني كثير بن سلطة خوني أن يقطع يعني أيديهم هركساني هامورا مجنان عمر بن الخطاب لكي جئين أكما خفلا قرتي أكا خفلا أتي ديبئتي حاطب بن أبي بلتع عن مروان جين سلا أتين خوني قبروتن قيبي ليسي تنفقات جين قبروتن قيبي ليسي تا وصو بيليسو باتي كانت هنا تنجري خوني إسان خنا بيليسي تا سنجتش أتي خفلوك أبدا جين دچا قرتي درهم إبسدد قال درهم إبسدد دچا جيچو دچا سلا قال درهم إبسدد أكا خفلا تاسي سيجيچو لأنه أين يخفل قبروتني متي وري خفلو بيخ وري خفلو سن ورا قبر سيدة ساجت شو قوفتا إسا حاطب بن أبي بلتع سيتو بيليسا أمتا بيليسي تيتي حاجة ديماني حتن تاسيستي آتي خفل جينا كسي خفل تيسي جيتشو ساني زمن عمر بن الخطاب خيستي انتلتي مسلماتك قربا ورا كريستياناتك كريستيان تيتشو خوني جبرا خفلي جرات هوغاني أهدي جرا بيتا أهدي مالي دبرتي مسلمة أكا إسان ركوتك كتنفني أكا أمتا مسلمة ركوتك كندرر أكا مسلمة هم بساسني خوني هندينو أهدي جرا جبرا خفلي جرات قربان خوني جبرا خفلي هورين ساتي في إيني ساتي استيفامي جرات ساني انت لمسلماتكو إسي دركيتي دقوديدي هوغاني في زنا اتدلقي intalti dhuftee umaritti himte gurbaa warri kiristaanaa kun akkanatti na dirqee zinaa na dalagee jetteen akkasii ni fannise umar ni fannise waa lamaan fannise takka ahaddii diige namni ahaddii diige ni fannifama akka masqalatti garte akka masqala isaanitti fanniseen intalaatutu dhufee joollee lama joollee dardaraa xixiqqoo takka joollee lama qabaniiti zinaa itti godhan itti dalagan sani umar bira fidan intala jechuu intalti silaa rajmii godhamte dhagaadhaan mormaa gad awwaalanii cafagan ani osoon hin jaalannee jarri gartee dardaraa kun zinaa na godhe jennaani intala dhiiseeti joollee lamaan fuudhee garafeen joollee lamaan fuudhee dhibba garafeeti biyyarra ari'e umar intaloo takkaatutu zamanuma umar kana keessatti jechuudha intalo takka fidan ta zinaa itti dalagamtee jirtu sanii zinaa siitutu eenyu si dalage laal isiitutu himate namni zina waggaa yoon ifi zinaa ka dalagu tahe yoo ifi hin dubbanne rabbiin yoon ifi ibsattare islaamummaan dubbadhu jettee wanti hin jettu intalti dhufteeti zinaa na dalageenii jette umar ibn khattaab isii rajmii godhuu fedhe ani osoon hin feene hirriibattiin ture osoon hirriiba jiruuti hoggaa namuma gartee miila kiyya addabaneetuma namuma miila kiyya addabanee qaama saala kiyyaa tuquun arkee hoggaa saniin beeyfadhe jette hoggaan ifin beeyfadhe kunoo gurbaan na gubbaa jira ana jira jette akkasitti intala rajmiin goone intala dhiise jechuu intala rajmiin goone
سيقال زمن عمر خيستي انت لتكاتو قرباتي فتيتك بشان نوباسي جتين بشان قرتي بشان برباد ساني قربان بشان قبا بشان سين خنوها يوني سيوجي رفي يوني سيوجي رفي يوني في قرتيك آما خي خنا سيوجي رفي مالي زنا يوني سيد لغي مالي أبدا بشان سين خنو جين سنبودا اسين خاتيتي وجرفت جتشو يوغا وجرفتو قبمت عمر برا دفن عمر مال جئين انتلتي ترجمي قدمو قبدي أجيفمو قبدي جئ ساني علين غرغليتي علي تو إسا برجر علي الماء بيتقال برجر علي مالي الداجين انتلتنا قرتي إنها مضطرة إسين توني درك أمتيتي زنا قوتي جين درك أمتيتي زنا قوتي جناني هيا كستانان إسي فودee huccuu hanneefu silaa bakka rajmii godhamtu sanii jecha dubartiin takka yoon ifi gartee dirqamtee zinaa gootee rajmiin godhamtu jechuu islaamaa keessatti nama zinaa ta'uu isaan beekne hoo nama zinaa ta'uu isaan beekne namni tokko amma namni hundinuu wal qixaa miti namni tokko fireendii qabata fakkeenyaaf nama biyya faranjii jiru fakkeenyaaf achi dhalatee achi guddatee islaama warri isaanii nama oromootiin beeka nama zinaan haraamummaan beekne li'aannahu biyya faranjii keessatti dhalatee guddatee achi keessatti wanti je'ee akkamiin zinaan haraam ta'e je'ee kagartee telefoonaan anaa hojii moramee jira nama akkanaaf jira nama zinaan haraam ta'uu isaan beekne maaliif jennaan biyya isaanii keessatti biyya inni itti dhalatee itti guddatee intaltii dubraa takka isii xiqqoo isii gartee amata 10 wahii fireendii qabdi gizeen ifi amata 18 ol taate warrin isni beekaa fi gizeen ifi xiqqishoo guddattee mana kireeffatti fireendii sanii wajji kireeffatti fireendii fi dhiiraa fi gurbaanis mana tokko wajji galan akkasitti akkuma jaarsaa fi jaartitti wajji jiraatan jechuu akkuma jaarsaa fi jaartitti amata dhiiraa wajji jiraatan mumkin ilmoo faa dhalanii sanbooda faa wal fuuna jaanii deeman aadaa kaafiraati tuni aadaa isaaniiti jechuu intalti dubraa dubrummaa qabaachuun isaan bira qaanyiidha sanii jecha fireendii qabaachuu dhabuun isaan biratti akka badoo wallaalan akka nama badoo wallaalan saniif nama zinaa haraam ta'uu isaan beeknee jira Umar ibn al-Khattab bira gurbaa tokko Sa'id ibn Musayyibitu odeessee سعيد بن مسيب أن عاملا لعمر بن الخطاب قربا أنغو أبو خغرتي عمر بيبروتي أنغو خنيه في جرا قربا سنيتو توت عليا خطبه في قربا توكو زنا غودي أكمين غودي جناني غافر دجين عمر عليا خطبيتي غافر دجين زنا غودي سن حرام توساني بي خاهي يو حرام توسا خبي خته حد الرداب يو خمبينته برسيس يو خطيبوته حدي الردابي جين مرماقد حدي الردابي جين سنبودا جزيني في قربان قافتي أبو قربا إيه زنان حرامي مو حلال زنان مو إيه حلال خاجين زنان حرام توسان بيتو إيين نبيخو جتو قربان نما كانت تجرى نما قرتي زنان حرام توسان بين يجرى نما كان خنا إسلام ما نقافتي موتي خرج مي يقول موتي لا بيتا خاج يسوق موتي مالي نما كخيا في خيتي متي موتو ما إسلام تو أجيس أبو زنا حرام توساني بيتا أيين يو خجوته رجمي يقول أما يوني في فودي يوم فونه نيجرفم مجتو يبتو كو جرفمي مقالة سنراريان يوني في خم بينته نبرسيسن أبو أما بودا زنان قولين زنان حرامي جانين سنبودي وخطي ديبوته رجمي قولن انت لتكاتوتو زمن عمر خيستي جارسيسي جارسا وجي الدباتي إدّا قبدي إدّا رجرتي إسين ساني osoo iddaarra jirtuuti osoo niifi bar hiikaan nikaanuu hinikam negana osoo iddaarra jirtu dubartii akkanaati jira beeyta dhiira biroo odoo iddaarra jirtu dhiira biroo wajji haasoytee dhiira biroo wajji fixattee nikaa birootillee godhatte dubartiin akkanaa
ni garafamti. Intaloon tun haatii osoo iddaa si hin fixatin iddaa muddaa baanan gartee baatii sadeen san hin fixatin haatii heerumte ni haa godhatte intalti sani Umar bira fidan. Umar fadarabahaa duuna alhadd haddii gaditti isii garafee jechuu intala garafee wafarraqa baynahumaa wajalada zawj ta'ziiran. Jaarsa ammoo jiilchaaf fuudhee garafeen jaarsa isii fuudhee san jiilchaa fi fuudhee garafeen isiis fuudhee garafee san booda jara adda baase jara li'annahu osoo iddaa eeggachuu jirtu osoo iddaa muddaa eeggachuu jirtuuti intalti tun heerumtee beeke. Intala taan taate jaarsa qabdi jaarsi biyya biroot jira jaarsan qabduu jetteen jaarsan qabuu jetteen dubartiin takka akkana osoo jaarsa qabduuti ani hin heerumne sin jette ani hin heerumne jettee gurbaa wajji haasoyitee fixattee fuutee ni haa godhatte dhoysitee jaarsi kun jaartii qabaachuusa isiin jaarsa qabaachuusii hin beeku jaarsi fuudhee kun isiin ammoo ni dhoysitee beeki jaarsa dhoysiteeti ani jaarsan qabuu jetteen ani jaarsan qabu sanii jecha jettee dhoysite jechuu dhoysinaani Umar bira fidan jechuu Umar bira hoggaanii fi fidan jaarsa isii sababaa dhoysite saniif Umar maal godhee isii fuudhee mormaa gad awwaalee rajmii godhe dhagaan akka ajjeefamtu taasise rajmii godhe. Intalti jaarsa dhoysitee osoo jaarsa qabduu nikaarra hidhatte dhaggeeffadha ammaasis intalti osoo nikaa qabduu nikaa irra hidhatte irratti hin deebisa osoo nikaa qabduu nikaa irra hidhatte nikaa osoo qabduu nikaa irra hidhatte ni ajjeefamti islaamumarratti rajmii godhamti. Intalti osoo nikaa qabduu nikaa irra hidhatte jechuudha. Waan ani beeku waan ani ijaan arkee jira beeyta osoo nikaa qabanii nikaa irra hidhan osoo nikaa hin hiikin dhiira birootii wajji nikaa warra godhatee jira jaarsaan adda bahanii fagoo faa jira jaarsi. Umar fuudhee isa ammoo inni waa wallaale inni gartee wallaalummaa isaatiif isa 100 garafeen jaarsa qabaachuu isii waan hin beekne jecha inni isa jiilchuuf nama biroo jiilchuuf isa 100 garafe nama biroo jiilchuuf namni birootis akka gartee isarratti laallatee sani jecha intala takka hoggaan fi fuudhuu deemtu jaarsani qabdaa eenin qaba biyya maarree jira yookaan hoo heerumeetiin jira adda baatee jirtaa 100% mirkaneeffattu malee akkanuma haatee intala takka waan jaalatteef akkanuma deemtee hin fuudhin. Jaarsa qabdu jaarsa heerumtee jirtu takka jaarsa siitii wajji adda bahuu 100% mirkaneeffachuu danda'uu qabda. Dubartiin takka waan yeroo san malee waa takka itti mul'atu laal waanuma yeroo sanii bakka gurbaa sanii wajji deemteetuma nikaa godhatteetuma jiraachuu qofa wanni isitti mul'atu malee waan biroo itti mul'atu nikaa qabaachuu baattuu takka irraan kaayyanne. Sani jecha tanikaa irra hiitu osoo nikaa qabduu osoo nikaa san addaan hin baasne dhiira birootii wajji ammaasis haasoytu tuniis waan birooti. Dilii gurguddoo irraa hin beeke yoo jaarsa heerumuu feete osoo nikaa qabduu nikaan fedhu jaarsa wajji adda baatee haa turu fedhu biyya biroo haa jiraatu fedhu zamana dheeraa haa turu osoo nikaan sirra jiru dhiiraa wajjin hin haasawin. Nikaa san fixadhu eega qulqulleeffattee booda deemu wanti jedhe akkasitti intalti nikaa irra hidhattee 100 gara eenyu isii rajmii godheen isii mormaa gad awwaalee ajjeesee gurbaa ammoo 100 gara feeni jechuudha. Sani intala takkaatutu zamana Umar keessatti gabrasii heerumte. Gabra bitattee gabra heerumuun haraami. Gabra ifii heerumuun haraami. Gabrasiiti. Gabri intalti muslimaa takka ati amma dubartiin as keessanii jirtan atiin tuni kaatee yoonii fi gabra tokko bitattee gabri keessuun si wajji rafuun haraama.
isa san heerumuun illeen haraama. Dhiirtii ammoo yoo intala dubraa takka intala gartee shamarree takka gabra yoo habitatu ta'e wajji rafuu danda'a. Intalti haateeti gabrasii heerumte jechuudha. Sani Umar bira itti himan. Intalti bar gabrasii heerumte jennaani gabra isiin bitatte gabra isiin harkaa qabdu. Duba rabbiin wamaa malakat aymaanukum hin jannee jette. Waan isin handhuurfattan waan isin gartee harkaa qabdan waan isin handhuurfattan jechuun gabrottan isin qabdan illeen hin jannee rabbiin jannaani wallaalummaa isiitii bar. Sigalee fahaadhaa milku yamiinuun khuni waan ati gartee harkaa qabdu waan ati gartee handhuurfattee jiru. فقال لها لا يحل لك ملك يمينك وان اتي هن أرفتي هركا قبض وان اتي قرتي جلا قبض قبرتي خي يسهرمون حلال سينتهو وفرق بينهما إسيان الدباسيتي ولا لما شيتي في سي إبتكو غرفيني سيقالي حدي الرابوسي مالف وان حدي الرابوسي في لجهلها ولا لما يصير راهي حدي الرابوسي مالي سلا حدي غرفمت سلا بيتي garuu waa wallaaltu taate jecha qofa isii garafeen silaa beeyte beekomsaan goote haddii godhamtii jechuu ni ajjeefamti. Garuu wallaalummaa waa wallaalummaan goote jecha akkasitti dhiise jechuu. Intalaatutu jaarsasiitiif zamana Umar keessatti gabrittii kanniteef gabrittiin khasiiti fuutee kanniteef sagaleen dhagaamoo. Sagaleen dhagaamu hin dhageessan moo dhageessan sagalee katabbii jettu takkaan argee hin dhagaamu. Ni dhagayama hayyee barakallahu fiikum galatooma ni dhagayama namuma as keessa jirututu nama sagalee jahu kanaatu hin dhagayini malee ni dhagayama. Ni jira khalas. Duba intalaatutu gabritti isii fuudhee jaarsaa kanne zamana Umar keessatti gabritti isii fuudhee jaarsaa kanne jechuu. Gabritti isii fuutee jaarsaa kanni teeti hoggaanii fi jaarsi gabritti wajji rafee beeytaa isaaf halaale haa hinaaffaan itti kaate jechuun masaanuu hinaaffaan itti dhufte hayi ani jaarsa kiyya kanan kanninee fi gabrittii tiyyaa wajji rafee jettee himatte gabrittii tiyyaa wajji rafee jetteeti himatte jechuu laalmee beeka yoo inni silaa gabrittii isaatii wajji rafee ni ajjeefama gurbaan kun yookaan ni garafama. Gabrittii tiyyaa wajji rafee jaarsi kiyyaa gabrittii tiyyaa wajji rafee jetteeti himatte jechuudha. Hoggaa kana Umar ibn Khattaab isii yaamsisee dhugaa dubbadhu jeen rabbiin isii qabee dhugaa dubbadhu. Jaarsi naa kannitee jirti jaa gabrittiin naa kannitee jirti. Gabrittii naa kannite tana isumaan naa kanne eega naa kanniteefuu gabrittii tiyya taatee jirti. Duba gabrittii tiyya tanaa hojii yoon hin gachiise halaal khiyya jenna lakki. Ani kannineef dhokee isaanii gartee gabrittii tiyyaa wajji gachiisee rafee jetteen. Akkasii Umar rabbii kee sodaadhu haqa dubbadhu jee deddeebi'ii keessa sanbooda amante kanneetiif hin jiraa jette. Kanneetiif hin jiraa jette jechuudha. دوبا عمر مال قولي فحكم عمر رضي الله عنه بإقامة حد القذف على المرأة 80 جلدة وان مقا جارسا سي بليسي تيجتش سديتم غرفم نمني مقا جارسا بليسي سديتم غرفم نمني مقا جارتي بليسي سديتم غرفم اسلام ما سديتم اسين وانا كس جتيجتش سديتم غرفم تيجتشو سديتم غرفم غرباتو تو وبليتي haasoo isaa keessatti walaloo takka godhee beeyta. Haasoo isaa keessatti maal je'e
فقال له ما أبي بزاني ولا أمي بزانية جي هاتتي أبان خيالين نما زنا قدومتي هاتتي يلين نما زنا قدومتي جي جتشخن نتني نمني خيني فيا دما بيتا أني المماريتي أني أفان كسي جتشون فدو المماريتي متي جان أكا المزيناتي متي فافكينياف أبان خيالين نما زنا قدومتي هاتتي يلين نما زنا قدومتي جي جتشو قربان عمر هذا في أبا لباقل تشيتي جتش قرتيج إناتين جتشو قربان خون الربسي مكان جتش خون جتش قرتي مكان ما بلي سوتي سياسة عمرين سيمو جربر جتش خون جتش قرتي مكان ما بلي سوتي مكان ما بلي سو خنا سديتم قربان خون قرفموك أبجاني صحابوني مرتيسان حدي نما سديتم جتشا هاتيتي يا زنان غوني أبان خي زنان غوني أكن ما جيبي تا قربان ولا لو ساخيست سديتم غرفمي جتشا خنافي سديتم غرفمي هاتيتي يا زنان غوني أبان خي زنان غوني جتشا خناف نتي هذا في أبان خينيا واميك جنة واحد جنة بيتا وان سلا سديتم إسلام مان موتين إسلاما جراتي سديتم نما غرف سيسو هاتيتي يا زنان غوني أبان خي زنان غوني جتشون إسان الرب سودا إسان مكا إسان قبني رخايودا لا دبي بر دبي لا دبين هاسويني خوني جتشي أفان دبتان خون صفات أنسين سلام وتمان إسلام جراتي انتلتي تكا إلمو إسي يوغا جارسي آرسي ديم ديك على جتي ديب غوتي دبرتين تكا وانا نيجاناركي وانا نيقراندكي وانا نغافة موسي ديك على جتي ديب غوتي جتش ديك على جا وغرتي ديك على جتشون إلمو حرام جتشون سببا سني في انتلتي سنسدد تم غرفمتي بيخ جتش خناف أصو موتمان إسلام جراتي جتش أكنا جاو خناف سدد تم غرفمن ilmoon san ilmoo haram ta'uu si ragaa fiduu qabdi haati aareetiin jira ilmootiyyaan na jiraarsee aareetiin je'ee maal wani jaamun jiru tanaaf jechi isin dubbattan laalladha siyaasaa keessatti nama meeqa warra nama arrabsu osoo islaamummaan haqaa san jiraatti osoo islaamummaan shari'aa islaamaatiin namni dalagate warri siyaasaa asirratti feesbuuk irratti waan adda addaa nama xiqqeessanii maqaan jirre namarra kaayin maqaa nama balleessuudhaan 80 garafaman obboleeyyan kiyya dhaggeeffadhu maqaa nama balleessuutiin 80 garafamta garuu ammaan tana namni nagara hin jiru yoo kajattu ta'e guyyaa boruu ka garaffirra caalu si eeggataa jechuu maqaa nama balleessuutiin maqaa hawaasaa balleessan maqaa kutaa balleessan maqaa namaa balleessan nama gartee fakkeenyaaf umrii tee guutuu hawaasa kana keessatti maaliin sin ja'a faarsaa turte waan ati gartee faallaa kee deeme yookaan waan ati deeggaruu dhabuudhaan fuudhanii garagalchan nama sii laffa'aa ture qadraa xiqqishoollee qadraa namaa kannuu dhabanii fuudhanii daaratti haqan kuni cuftinuu waan rabbiin hin jaalanne ispeeshaalii keessattuu waa'ee siyaasaa irratti duuba akkanatti intaltii kaana shaabbaani saalihaani jara lama obboleeyyan lama zamana umar saahibboottan isaa wal jaalatan hedduu wal jaalatan sanii gurbaan ka'eeti jaartii tiyya tana yaaboo adaraa haadha manaa tiyyaa tana adaraa ilmaan kiyyaa fi haadha mana kiyyaa kana gartee naa eegii je'eeti akkasii kute biyya biroo deeme jechuudha sanii ka'eeti saahibtichi isaa kuni ka'ee mana gartee saahiba isaa kana jaartii isaa bira hoggaanii fi dhufee faanusa arke warri durti dhiqniin jiru ni beektan faanusa ifa arke halkan keessa
maaltu ifa hoo je'eeti hoggaan ifi achi siqee gurbaa Yahudaa tokko arge jechuun gurbaa Yahudaa kun maal ja'a intala bira dhufeeti maqaansa ash'as gartee wa ash'atha gharrahu al-islaamu minni ja'a je'eeti wala loo godha bar ash'as islaamummaan jihaadaaf deeme gurbaan kun beek islaamummaan narraa isa dageetii jaartii isaatii fi manasaa anaa dhiisee deemee ani akkanattiin itti taphadha je'eeti walaleessa walaloo tana gartee gurbaan saahiba isaa kun dhagehe jechuudha dhageheeti achuma deemeeti sayfii isaa fudhatee manatti ol seenee gurbaa fuudhee mormarraa darbe gurbaa Yahudaa kana fuudhee mormarraa darbe reefka isaa fuudheeti karaarra darbe jechuudha ganama bariisaa toora gartee subii ummanni arge amma Umar ibn al-Khattab as-salatu jami'a ji salata nama wali qabduu taate khoota hundinuu wali qabaman masjida keessatti rabbittiin isin qabeeti gurbaan kun nama ajjeeselleen isinuma keessa jira maal irratti akka du'e hin beeynu eenyutu gurbaa kana ajjeesee baasaa je eenyu ka gurbaa kana ajjeesee baasaa jennaani gurbaan kun ol ka'e jechuu ol ka'eeti walaloo walaleeyse gurbaa Yahudaa walaleeyse san Umariif walaleeyse yaa Umar bar gurbaan akkana je'ee walaleeyse jaartii saahiba kiyyaa adaraa mana kiyya adaraa naa eegi je'ee deeme itti ol seene akkana je'ee walaleeyse jennaani walaleeysinaan anis ka'ee gartee sayfii kiyya qabadhee deemee gurbaa ajjeesee karaarra darbee jeenu hoggaa kana Umar laa yaqxa'u Allahu yadayka rabbiin harka hin murini rabbiin si haa jiraachisu baga ajjeeste dhiinisaa dhiiga sareeti jeen dhiinisaa dhiiga sareeti gumalleen qafaltu wala qisaasallee hin godhamtu dhiinisaa dhiiga sareeti tahee jechuu akkana intalaatutu gurbaatutu riwaaya gartee imaam Abdurrazzaaq musannafa isaa keessatti ammallee sunana gartee Bayhaqii keessatti ana rajulan استضاف ناسا من هذيل قوس هذيل جاء مطرى قربان توكو خيسوم ميس ساني قبرتي أبا قربان خوري قبرتي نبريد قبرتي انتو نبريد ساني نياتان قد جتيتي قران قروف خاتي چاكا خيسا سينت قربان خيسوم ما أخونا كنا لاليتي انت لفت اجتشو انت لو جرافو فت انت لجل ايه انت لجل ديمي جتشو انت لجل ديمي چاكا خيسا hoggaa intalti qoraan gurtu jala deemeeti qabe jechuudha qabee jannaani si wajjin rafuu fedhaa jeen intalti si wajjin rafuu fedha jennaan ani si wajjin rafuu jetteen akkasii dirqinii si wajjin rafa jee intala qabe intalti harka isaa micciirtee intalti jabduudha harka isaa micciirtee tuma jalaa baafattee tuma dhagaa guddaa qabdee tuma itti darbite jechuudha hoggaa dhagaa guddaa fuutee irratti darbite dhagaan dhaqeeti halee dhawee jannaani gurbaan ugguma san dib je'ee kufee lafa du'e jechuudha intalti ceeteeti warra giiftii warra gooftaa isiitiif ceetee dhuftee hunootii gurbaan keessummaan keessan naa wajji rafuuf na dirquu fedheeti akkanatti dhagaadhaan fuudhee ajjeesee intala fuudhanii Umar bira geessan intala fuudhanii Umar bira geessinaani Umar itti himan jechuudha hoggaa kana Umar waan je'een dhiinisii qad ahdara dhiinisaa dhiiga sareeti je'een kuni gartee qatiilullah kan nama gartee rabbiin ajjeese je'een kuni nama rabbiin ajjeese intaltiin isin tuqamne dhiinisaa dhiiga saree godhee jechuudha joollee afuriitutu dardara afuriitutu ilmoo xiqqishoo takka fuudhee ajjeese zamana Umar keessatti jechuudha ilmoo afur joollee xiqqishoo ilmoo afur ajjeesan eenyu dhiira afuriitutu ilmoo xiqqoo fuudhanii ajjeesan fuudheeti Umar fuudhee isaas jara afuranuu jechuudha ajjeeseeti jarri maal je law ishtaraka fiihi ahlu san'aa laqataltuhum warri Yaman biyya San'aa warri Yaman osoonii fi gartee mucaa xiqqishaa kana ajjeesuu irratti osoo walii galanii hunda isaanii biyya guutuun ajjeesa jeen biyya guutuu Umar ibn al-Khattab maslahaa ummataa akkanatti tiisaa jechuudha
murtii akkanatti muraa jechuudha. Umar magaalota hunda keessatti xalayaa katabeeti uqtulu kulla saaxirin wa saaxira, nama sihirii dalagu dhiiraa fi dubartiillee akka ajjeefaman. Zamana Umar namni saahireen tokko hin jiru. Namni saahirii amma biyya hundatti dukkaana banatanii dawaan qabna ja'anii sihirii goggodhan kun hundi islaamummaa irratti, islaamummaa keessa hundi isaanii ni ajjeefaman. Dukkaana banachuu dhiisiiti. Cufti isaanii ni ajjeefaman. Nama sihirii dalaguu fi nama dhiira sihirii dalaguu fi dubartii sihirii dalagdu cufa ajjeesa. Gurbaa tokkootu ilma isaa ajjeese. Abbaatutu ilma ajjeese. Abbaan akka gumaa kafalu taasise jechuudha. Li'annahu abbaan hin ajjeefamu, abbaan ilmoodhaan hin ajjeefamu. Gumaa kafala jechuudha. Namni zimmiyyi beekaa ajjeesee zamana Umar keessatti nama gartee gibiraan, zimmiyyi jechuun nama ahaddii seenee, nama kaafiraa ahaddii seenee, nama gartee ahlul kitaab kiristiyaana ta'uu yahudaa ta'uu gibira kafalee taa'u. Yoo ajjeefame ni ajjeesan. Yoo ni fi gartee muslimni tokko ka'ee beekaa ajjeese ni ajjeefama. Yoo dogongoraan ajjeese gumaa kafala. Muslima gartee zimmiyyi ajjeese qisaasa irraa kafale jechuudha. Gurbaa muslimaa ni ajjeefama. Umar ni ajjeese biyya Shaamitti. Qisaasa lubbuun lubbuudha jechuudha. Siyaasaan Umar akkana fakkaatti jechuudha. Gurbaatutu biyya tustur biyya gartee Iiraan keessatti, biyya Iiraan tana keessatti islaama ture, islaamaweeti zamana Umar jechuu kufrummaa deebi'e. Sani gurbaan ka'eeti Umaritti gaafatanii beektaa? Kufrummaa deebi'ee ja'aniin. Sani Umar waan je'een duba akkam gootan gurbaa gartee kufrummaa deebi'ee kana akkam gootanii jannaani fuunee ajjeesne jannaan Umar waan je'een maaliif ajjeestan je'een dura isin ajjeesuu dura gurbaa fuutanii hiitanii nyaata bareedaatti kannitanii dhugaatii bareedaatti kannitanii eegasii toobachiistanii yoo toobachuu dide silaa ajjeestanii maal qaba jeen akkanuma kaa'ataniituma gartee ajjeesuun. Yaa Rabbi jedhe Allahumma yaa Rabbi gartee ani yeroo ajjeesanillee achin jiru walam arda walam usarra idhaa balaganii ajjeechaa gurbaa ajjeesan kanallee ani hin jaalanne ni sittin gammanne hoggaan dhagahu. Yaa Rabbi gartee ani hoggaa ajjeesanillee achin jiru je'eeti du'aa'ii godhate jechuudha. Gurbaa tokko zamana Umar san biitii hedduun cabxee beeytaa, biitii hedduun harka islaamaa seente. Sani namni farshoo dhugus seene. Farshoo dhugus seennaani Khalid ibn Walid biyya Shaam ture Umariif katabeef. Yaa Umar namni gartee waa'ee farshoo dhuguu kana keessatti hedduu akka laaftutti ilaale akkam goonaa jeen. Sani sahaboota jira Umar ni beeytan sahaboota hojii wal mari'ata marii hunda jechuu. Namni akkami haddiinsaa Qur'aana keessatti haddiinsaan jiru akkam goonaa. Duuba Aliin maal je'ee yaada bareedaa fide. Namni farshoo dhugee ni khijiba. Ni khijiba. Khijiba namarra kaa. Khijiba uuma. Namni khijiba gartee namarratti uumee maqaa balleessee khijiba namarratti uumee haddiin isaa Qur'aana keessa 80 garafamuudha. Agartee akkatti wali fide. Sani jecha nama farshoo dhugee 80 haa garafamu. Akkasii sahaabaan cufti walii galtee jechuudha. 80 garafamuu qaba. Dhageessanii mi'ee xalayaa katabee Khaalidiif ergeef. Akkasii Khaalid nama farshoo dhugee achitti 80 garafe, Umarilleen 80 garafe. Amma shari'aan Islaamaa keessatti namni farshoo dhugee 80 garafama. 80 garafamaa jechuudha. Gurbaa tokko gartee Haanuj ja'aniin nama gartee farshoo tolchu. Ganda tokko guutuu ganda farshoon itti tolchan
akka faabrikaatti ganda farshootti gurguran gandaan sinjee bar qaryaa ja'anii ganda baadiyyaa ganda guutuu Umar gube. Umar sababaa farshoo saniin ganda guutuu gube. Ganda guutuu bakka farshoon itti gurguramtu ganda guutuu fuudhee gube jechuudha. Gurbaa gartee farshoo gurguruu Ruweeshi ja'aniin manasaa gube. Manasaa farshoo hojii fuudhee gube. Maqaan kiyya Ruweeshiti qaceelaa yookaan qaceelfamaa akka waan je'uuti. Ati Ruweeshiti miti fuweesiqi je'een nama gartee faasiqa nama faasiqaati malee maal maqaan naman godhuu beeyta. Maqaa nama Muhammad meeqaa jira khafra nama Muhammad ja'aniin. Qees Abdul Aziz faa hin beeytanii Qees Abdurrazzaaq immoo Abdul Aziz immoo eenyu Kaanadaa jiru tokko maqaan isaa maqaa rabbii inni ammoo qeesiidha islaamummaa irraa kufrummaa garagalee sanii jecha maqaan Muhammad taateef Muhammad laal ka ajaa'ibaati jira akkasii fuudheeti gubee jechuudha duuba. Qissaa bareedduu takkaan isinii hima intala takkaatutu abbaatutu Umar bira dhufeeti yaa Umar je'een intalti tiyyaa zamana jaahilummaa keessatti ani intala dubraa takka arkannaan aaree dallaneetiin fuudhee awwaaluuf dachii qotee isii fuudhee hoggaaniifin fuudhee qabrii keessatti ol naqe eegaan biyyee itti naqe booda miciyyoon hin duune harkasii baastee eega du'uu baatteefuu je'eetiin harkasii qabee qabrii keessaa baasee je'een akkasitti eega gartee guddatte booda islaamummaa dhufee jeen islaamummaatti anis seenee intalti tiyyalleen islaamummaa seenne jeen eegasi intalti tiyyatun haateetii zinaa dalayde jeen intalti tiyya zinaa dalayde haddii garafan jeen islaamummaan haddiin irra dhaabanii garafan jeen eegana warri tokko intala tiyya kadhachuuf na bira dhufanii je duuba aniin kuni seenaa intala tiyyaa tana intalti tiyyatun haddii irra dhaabanii jiraniiti garafamtee jirti sababaa zinaa kanaan zinaa gootee jirti je'ee warra intala tiyya kadhachuu dhufe kana yoonin itti hime hoo ittiin himaahii je'een Umar fuullisaa jijjiiramee sila je'een intalatee tarabbiin sattaree jiru ati gartee himtaahii je'een والله لئن أخبرت بشأنها أحدا سينا إسي خانا يونا ما تكوف حاسويته والله جئين بيغوتو مغالا غوتو رت فكينيان سيغودا جئين سيغرفو خيسا فكينيان سيغودا جئين ديميتي أنكحها نكاح العفيفة المسلمة انت لمسلمة ناموسك أبدو أكساني ديم انت لتيه هيروم سيسي جئين ديم انتلتيه خنيف انتلتي يا مدرة زنا دليدي فوتي غرفمتي جتي ونهم تنجرو يوني في خيم تتيه فكين يانسي قولا جيراني فكين مقالا قوتو بيا قوتو فكين يانسي قولا جيران ديمي انتلتي اكا انتل دبرا انتل غرتي ناموسك ابدوتي انتل مسلمة ديم خني جين يو خيم تتيه انا في اتي جين نافي اتي اكا ستي نمتجي هاي جئ والرئيسي خدتي ساني فوري أكا انت المسلمة خنيف جتشو ساني جتشا نمني توكو يو بديدة برتيف أما يو جارسي خيسولو فين إن دوبرتين تكا دامسان قبل بكا خانت دوبرتين تكا هقا جارسي هقا نماو جول برتي جارسي دوفيف مال جتي akka nama hariifatti abaluun jaaladhee ture abal wajjinin ture hin dubbatin obboleettii tiyya hin dubbatin waan dabarsite bal nama gartee jaarsa kee kalammadaa yoo osoo halaalin heerumtee taatellee waa'ee jaarsa keetii ka duraanii jaarsa kee ka ammaa kana biratti haasawaan oolin faayilli jaarsa kee ka duraanii cufamee jira dhiirtiinis akkasumatti yoo jaartii fuuti jaartii tee duraanii san eega fuutee booda bultii balleessite sanii jecha keessattuu abaluu maarree kiyya ture fireendii kiyya ture fireendii akkana qabadheetiin ture jettee hin haasawin
akka nama gartee jeenatti akka nama gartee waada akka nama waan bareedaa dalagetti fireendiin qabaachuu ture jettee akka nama gartee waan gaarii godhee akka nama gartee nama waan bareedaa godhetti hin haasawin. Waan rabbi sattaree jiru sattaramtee jirta faayila keessan cufi faayila qaceelloo faayila gartee bultii haaraa asii deemu jirtu qabadhuutii deem jechuudha. Bakka kanatti dubartiin teenya akka waan hamtutti godhanii lakkaawan laal akka namni isaan heerumuuf deeman kun itti dhagahamaa ni aaraa yookaan hayi intalti tun edaanuu dhiira akkanaati wajji deemte je'ee isii tana dhiisuuf hammala. Sanii jecha fireendiin qabaa maarreen qabaa mixirqishoodhaa hin dubbatin hattaa osoo jaarsallee qabaatte jaarsa keetii wajji waan dabarsitee faayila isaa cufu. Taharaam akka namticha kanaati ilaal Umar ibn al-Khattaab waa'ee intala teetii yoo dubbatte rajmiin si godha fakkeenyaan si godha jeen fakkeenyaan si godha jeen laal fakkeenyaan si godha jeen. Sanii jecha waan dabarsite takka waan dabarsite akka nama jeenatti dhiirtiinis baraanii dhiira dubartii maarree obboleessoo jabduun daleeni jihaada dhayxee kaafira ajjeesteen dhufne leencee hin ajjeesne akka nama jeenatti dubartii tana akkana godhee akkas godhee rabbiin si sattaree jira waan rabbii si sattaree san ati fadihaa if hin baasin tana waan hin sin jiru. Taan taatu gurbaatutu zamana rasuulaa sanii jaartii 10 qaba. Sanii islaamummaan dhufeeti jaartii 4 fuudha 4 ol dhoorge. 10 irraa 4 filadhu jeen rasuulli. اخترنا منهن 4 جين 4 filadhu san booda jaartii 4 filate jechuudha. Jaartii 10 qabaachuu qabe ture subhaanallah. Jaartii 10 zamana rasuulaa. Nabi Suleymaan jaartii 100 qabaachuu ture. Jaartii 100 guyyaa tokko keessatti wajji rafuu ture. Halkan tokko keessatti. Halkan tokko jaartii 100 warra karaa rabbii keessa duulu jihaada deemu gartee ummata akkasiitiin dhiira akkasiitiin dhala je'eeti. Halkan tokko keessa jaartii 100 guutuu wajji rafee san booda ilmoo cinaa tokko dhale. Ilmoo gartee cinaa. Intala takkarraa ilmoo cinaa tokko dhale. Maaliif beeyta insha Allah hin jenne jee rasuulli. Osoo insha Allah jee ilmaan 100 halkan tokkichaa san keessatti argata. Osoo insha Allah jee ilmaan 100 halkan tokkichaa san keessatti argata. Garuu insha Allah hin jenne. Sani kaafiroonni yeroo takka takka nabiyyiin keessan dubartii hedduu qaba dubartii hedduu qaba. Ambiyoonni hundi dubartii meeqa qaban? Siimuttiin jira akka Nabi Suleymaan dubartii 100 bal matsaaf quddisi isaanii keessatti 1000 wahiifaa warra ja'u jira. Abdullah ibn Abbas wanni ja'u ala kulli haal waa'ee masaanuu yoon ifi dubbanne dubartiin asii dhiigaatutu sukkaraatutu dhibba nu dhaqa ja'anii amma dura natti himatanii jiranii dubbadhu bira kuti tamasaanuu. Guduma gurbaan rasuulli jaartii 4 filadhuu je'en 10 irraa. Sani gurbaan jaartii 4 filate jechuudha. غيلان الثقفي جانين صاحب غيلان الثقفي جانين جارتي أفرفدتي سامبودا خيتي أسو هندوني خيتي مالجي فوديتين ميراسة على جتو المية ilmaan isaati khanne jaartii isaa afranuu hiikeeti jaartii isaa afranuu hiikee ilmaan isaati khanne maaliif beeyta dhaalmee sanirraa akka jaartoleen maal horii hin arganne saniif hiike. Umar zamana Umarii beeyta Umaritti himan Umar ni yaamsise maaliif hiitee jeen shayxaanni gartee gurra keetii si dhufe si hasaasee du'uuf deemtaa osoo nifin duunii jaartii tee tana hiikeeti ilmaan keetiif horii kanniisin je'ee je'een wallaahi je'een لا تلبث بعد أن تقوم حتى يعني عن حضر هذا حتى تموت ويم الله لئن مت قبل أن تراجع نساءك
wallaahi jee rabbittiin kakadhe osoon fi jaartoolee kee hin deeffatin yoo haduutu tahe horii kee kana fuudheetiin jaartoolee teetiif qooda je'een eegasii je'een qabrii tee ثم لأرجمنك قبرك حتى أجعل عليه مثل ما على قبر أبي رغال قبر أبي رغال جاني سينا رسول الرتي سيني في ميتين جرا قافا أبراهان كعبان جيسا جي ديمي قربا خرا يمن خرتي قربا أبو رغال جاني وانكا قبراتي بساسا قرتي خرا قرسيسي واهند خطيهم وأبراها فجتوا كعبا جيسا قبري نساء زمن ديرا rajmii godhaa turan dhagaa itti darbaa turan zamana duraanii takka ani warra Direedawaati magaalaa Direedawaattiin dhaladhee guddadhe laga harree ja'aniiti karaa ooruu takkaa jira ooruu san gizeen fi ol seenuu deemtu laga tokko gizee ol seenuu deemtu karaa bitaatiin laga san sii gabbu'uu deemu dhagaa fuudhanii darban nutilleen dhagaa san fuudheetuma darbinee akkasitti dabarra akka waan jinniin bakka san yoo dhagaa san hin darbine achumaan haftaa takka yookaan jinniin si dhoyti takka waan godhaniif hin beeku ani hin beeku yaadadhu waan godhaniif garuu numa goona wanni san waan khuraafaa ta'e eega waan takka guddattee bakka geesse booda hoggaa yaadadhu amma khuraafaa akkasiisan maaliif namni godha maaliif godhaa turre je'eetiin hoggaa takka yaadadhaa beektaa akkasitti gurbaa Abii Rugaal kana fuudhanii dhagaa itti darbaa turan akka Abii Rugaal kanaan si godha je'een rajmii qabrii ta'e fuudheetiin akka Abii Rugaal kanatti rajmii akkasii godhan akka dhagaa sitti darban akkasiin si godha je'een sanbooda jaartoolee isaa deeffatee sanbooda horii isaallee ijoollee isarraa fuudhee deeffatee eegasii du'e eegasii hundi isaanii dhaalan jechuu Umar ibn al-Khattab akkanatti ummata wantii godhaa ture jechuu دوفا عمر انت لتقاتو تقاف تكو رفعت الى عمر امرأته ولدت ل6 اشهر باتي جهتي انت لتي تكدلتي ارقمتين بيتو سنتورا هاي انت لتي توني باتي جهت الو اسيتنا جار سهيرمتي باتي جهت الو توني وانتاني رجمي قداموك ابديجي obboleettiin isii alii bira dhufte yaa alii obboleettiin tiyya hunuuti ajjeefamuuf deemti baatii jahatti dhalte ajjeefamuuf deemti uzrii ni qabdi eeyyeen uzrii ni qabdi je'een amma intalti gammaddee Umar bira deebitee yaa Umar obboleettii tiyya tana hin ajjeesiniiti obboleettiin tiyya uzrii qabdi maali uzriin sii jee gaafadhu aliidhaan alii bira deebite maali uzriin sii والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ربين جئني وقال وحمله وفصاله 30 شهرا هاتي أمت باتي كل ألم حولين كاملين أمت لما قرتي ها هوسيستو هرما هالوسيستو ربين جئ أما اللي ألف بأتشو في هوسيسون 30 شهرا باتي صدم أمت لما هالوسيستو يوجئ باتي صدم ولي قال بك آية دراني سنرتي أمت لما جئ آية لما دا باتي صدم من ألفا في قرابة أتشو في هوسيسو هرمو هوسيسو آية دراني خيستي هرمو هوسيسو قف فالحمل يروني في كالكوليتا قوتي باتين جه يوني في قرابة أتشودا والفصال 24 شهرا هوسيسون حرمو هوسيسون انتلتي تكا أمت لما هوسيستو يوخا هالوسيستو جي باتي دي دمي أفرتا سنيجتش لالي فقه قرآن الرا أمت لما انتلتي تكا هرما هالوسيستو جي ربين باتي صدم جلال هرما هوسي صوفي هرما لويسي صوفي علمو هرما لويسي صوفي
garaa harma luysisuu fi ulfa ba'atuun baatii 30 jedhe. Ayata duraanii keessatti والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أمتى لما هالوش استوجي أمتى لما هالوش استوجي أمتني لما باتي دي دمي أفريمي باتي ميك أف باتي جهافة ساني جتش باتي جه يرو الفاتي جتشو انتلتي تكا باتي جهات ألوني دنديسي جتشو ساني جتش أجيفة منك أبدو جي الله أكبر جي دوبا عمر سيقالي إيفما علي متي عمر إنه معاذ وقد يبغي انت لا تتم معاذ قافة جتشو إيفما علي لا معاذ خان اتين رفا علي لا دوبا الله أكبر جي ساني جتشا انت لتي تكباتي جاخي ستي دلوني دنديسي جتشو انت لتكاتوتو عمر برفدا فقد رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها 2 جارسي أمتى لما الرافقات لال دبيت أنا كقاري لال أمتى لما جارسي بينجر انتلتي قراك أبدي وبلين خيه قراك أبدي انتلتي أمتى لما جارسي انجر بيجرا إسي قراك أبدو عمر برفدا أما عمر انتلو جارسي خيسي برنجر أمتى لما الموتن إيسافد انتلتيني سخانو جارسي خياتي يعني يرتي وانين ديمي إيرابروتي وجي قتشي سنجرو خانو جارسي خياتي دوما جارسي خي أمتى لما نجرو ها أجي فمتوجي معاذ تتو إساب رجرا معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن يكن لك السبيل عليها فليس لك السبيل على ما في بطنها جين إشي تنقرتي يوني في رجمي قدو فيتل إلمو إسي أمو خرا رجمي قو تنجرو انتلتي تنقراك أبدي هادلتو هاديسو جين انتلتي تن هاديسو هادلتو جين هاي جين إيسي هقاني في انتلتي ديسي دلتي جتشو هقاني في انتلتي ديسي يوخا دلتي إلمو قرينفو إلكي قبدو إلمو إلكي قبدو تا إلكي قوتو قبدو قرينفو قبدو انتلتي تن دلتي نما إلمو أبا في إلمو وللالي بيخجر فولسا مواهن دساني نما سنفيداني وقالالا إلمون أبا قرتي جارساسي جاتشو جارساسي توجي مرا وتكوني الدباس تنجر هقاخنا عمر انتلتي إلمون سن تقرباته بيخ إيجاسي مالجي عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ جين دبرتين إيراغرتي أكا معاذ دهو در أبدي إيراغرتي أكا معاذ بن جبل دبرتين إيرا أكا معاذ دهو در أبدي يجي دوبا لولا معاذ حلك عمر وسو معاذ جراتشو باتي أران تنين تلالي فوري أجيسي جي دوبا أن أكثر مدة الحمل انتلتي تكا أمتا أفر قراخي سبا أتشو دنديسي إلمو أمتا أفر أجيفرنو وانا كنا أجيسي تكا نتبات مساقل سينامي نادر غرو يرو تكا أرقم ونك كنا خون انتلتي تكا أمتا أفر لأن شريعة إسلام خيستي لأنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص 4 سنين انتلون جارسي بده جارسي غرتي بكا سين دبمي دو ايموني جرا دبمي امتا افورتيس ايغا امتا افور بودا باتي افوري في بويا كودن وانتيسي إدا غرتي نما دو ايجتو سيغالي إدا نما دو ايتي لكاوتي باتي افوري في بويا كودن لكاوتي سامبودا heerumuu dandeessi amata 4 teessi jaarsa amata 4 barbaadde amata 4 yoonii fi jaarsiin jiraanne yoo dhabame bakka jiru dhabame baatii 4 teessee baatii 4 fi guyyaa 10 teessi sambooda heerumuu dandeessi jechuudha. Sani jecha ilmoon takka ilaa haga amata 4 garaa keessa ba'achuu danda'a.
ilmoo arba ba'atte warri amma dura jechuu intalti takka ilmoo rifeensa qabdu zamana sanitti jechuu ilmoo rifeensa qabdu taqarrinfoo qabdu taqeensa qabdu amata afur ilmoo gartee arba ba'attee ja'aniin ilmoo arba gartee ulfa qabdu ja'aniin maqaafuu amata afur guutuu ilmoo garaa keessa turtee san booda amata afur booda deessee jira. Zamana saayinsiin hin jirre ilaali islaamummaan baatii jahatti illee ilmoon akka dhalu akkanatti jira. Amata afur ilmoo amata lama garaa teesse amata lamaa ol garaa teesse illeen akkanatti jira. Islaamummaan mataan siitu saayinsiidha jooyya. Akkas insha Allah isinitti heddummeesse yaada muraada isin yaa guutuu seenaan Umar hedduudha. Itti dhufna suutatti waa'ee xalaaqaa Umar waa'ee xalaaqaa irratti xalaaqa dhiirtii tun deem akkana gizeen fi dubartiin aartee na hiiqi aboo deem si hiiqee bakka wili si hiiqee waan akkanaa heddummaatee beeyta xalaaqa duraan sadii baatii tana si hiiqee baatii itti aantu si hiiqee baatii itti aantu si hiiqee jedhu labzii takkatti yooni fi intalli takka sadeenitti si hiiqee yooni fi jee Umar heera isaa jijjiiree sadeenitti si hiiqee namni jee hiikamte khalaas sadeenitti hiikamte akkasitti labsa baase jechuudha. Kunis seenaa dheeraadha. Hadiisan hedduu jira amma sa'aan qabnu hedduun isinitti dheereessee silaa isiniif hin hima. Ammallee nama mut'aa jechuun amma ani ka'eetiin magaalaa Adaamarraa ka'ee yooniin Finfinnee dhaqee yookaan Adaamarraa ka'ee yooniin Jimma dhaqee Jimmatti guyya sadiif fuudhuu danda'a. Achitti intala takka maarii waan akkanaatiin sii kannaa guyya sadiif jaartitti yani taata. Yookaan yooniin Arsii dhaqee yooniin Baalee dhaqee yooniin Harargee dhaqee bakkaan magaalaan jirurraa yooniin bakka biroo deemee baatii takkaaf yookaan torbaan lamaaf yookaan akkanatti waa kannee fi akkas jiraachuu ture zamana rasuulaa. Zamanuma rasuulaa sanitti mut'aan kun haraamte garuu gariin sahaabaan dhageenye. Ilaa zamana Abibakarilleen mut'aa godhaa turan. Zamana yeroo hajjiifaa keessatti yeroo hajjiifaa hoggaa dhaqan. Zamana Umar keessatti Umar mut'aa haraam ta'uusaa labse jechuu. Umar mataan isaatuun beeku ture. Hin dhageenye ture. Garuu mut'aa godhaa turan. Dubartii takka guyya sadiif guyyaa kudhaniif whatever ati guyyuma gartee ati magaalaa bakka san teessu. Islaamummaa keessatti zamana rasuulaa jiraachaa ture. Sahaabonni kana godhaa turan. Mut'aa kana jechuudha. Mut'aa sana amma shi'aatutu fayyadama. Shi'aan haraamummaan qabu sin ja'anii yoo ati biyya Iiraan dhayxee shi'aa taate intala takka guyya sadiif baatii takkaaf warri isaanii sii kannan yookaan deemtee intala san wayii kannitaaf akkasitti wajji jiraachuu dandeessa. San booda gizee deemtu adda baatee deemtaa jechuudha. Namni yeroo maayyiitiif mut'aa kana ilaa qiyaamatti haraam godhee Umar yeroo maayyii jechuudha. Warri zamana rasuulaa hin dhagahinii jira dubbii tana. Dubbii tana zamana rasuulaa warra mut'aa gartee hin dhagahinii jira jechuudha. Mut'aa jechuudha. يا أيها الناس جين يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلى قياك قيامة أني حرام قريت جراجين سيقالي قيا قرتيلو لا خيبر خي ستججو سيقالي قافتكو انت واي متآخنا حديث مسلم قبل سخيستي عن سبورة جي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقنا أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر أنا في سايبخ يا تطو سبورة خنات تجأ أنا في سايبخ يا رسول الله جدي منيتي قافتو كما قالتك انت لو بريدو تك انت شاباتك دورة قرتي بريدو قويتك أقرجي كأنها بكرة أكوان دورة إسين دورة سني فعرضنا عليها أنفسنا أبو انتل سابني خياس انتل قويا سدي قويا هجنات فقرتي أنا وجي جرادو سابني خياس أنا وجي جرادو جين فقالت ما تعطي مال خديتن جتين
فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي أنيس أنسولان قبجي أنسولاتيان سيخان جين أنا وجي قدشيسو قرتي قويا وهيتي حلالي بيخ يرو سنتي ساني سايبني خياس أبو أني اللين قرتي أنسولان قبا أنسولا خيان سيخان جين وكان رداء صاحبي أجود من ردائي أنسولان صاحب خيار حاريجي خيامو فادا خصايبني خيا أمو خيامو فادا خصايبني خيا هاريا قرو hoggaa ijaan na laaltu anaatutu gurbaa kaanirra bareeda jee si galee saahiba kiyyarra anaaf bareeda jee ansolanti yommuu moofa sanii achi garagalteetuma فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني جتين أتي في أنسولاخي تلين أنا فنيجي أخوت جتيني فمكثت معها 3 بيسدي وجرفني إيجاسي رسول ربي من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها جين نمني برتي تناوجي بيسدي كان يعني إيه خراسي أقر إيش حديث جين خلاص رواية بروخي ستي لك قيام الساعة حرامي جين ومرمو دبيتنا ينتقين يجتشون سيقالي حديث مسلم خيستي حديث علي خيستي حديث عبد الله بن عاص أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء عبد الله بن عباس وائي متعة خنا لا في سلة متعة قد أجا فقال مهلا يا ابن عباس جئن دو عليين أبدو جئن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن اللحوم الحمر الإنسية هري قندات اللين حرامي جئن هري قلاني يعني هري ديدون حلالي هري ديدون تعالى جرتو تأكا جرتو سن حلالي harreen ammoo magaalaa keessa jirtu haraami foon harreetii fi muta'aa haraam godhe guyyaa khaybar jechuudha si galee eegasii sahaabonni gariin beekan hin dhageenye dubbii rasuulaa tana saniif muta'aa ilaa zamana umar jiraachuu ture jechuudha ati yoo muta'aan yoo jiraatte ni deeggartaa silaa jiraate jechuudha katabi asirra silaa muta'aan jiraate dhiirtii eeni feena jaannin beeka dhiirtii silaa muta'aan jiraate ni fedhan muta'aan silaa jiraate ni fedhan dhiirtii dubartiin ammoo hin hayyamtu akkasii maayyii irratti muta'aa haraam godhee jechuudha ilaa qiyaamis-saa'a rasuula ilaa qiyaamis-saa'a haraam godhe jarri sahaabotni garii warri taabiyyiin garii warra dhageenyeetutu zamana umar keessatti umar labsii godheeti muta'aa speeshaalii keessattuu jechuun yeroo hajji dhaqan muta'aa godhan hedduun hajji booda jechuun saniif haraam godhe ilaa qiyaamaa jechuun akkasii waa'ee umar hedduu ikhtiyaara gartee fiqhii hedduu waan inni siyaasaa keessatti fide hedduu jira itti dhufna waa hundaa'uu insha Allah rabbiin je'ee kutaa 12ffaa waa'ee umar ibnul khattaab ani hin deeggaru bagan deeggaranu baga haraam ta'e muta'an baga haraam ta'e muta'an li'annahu ilmoo namatti hafuun mala yoo ilmoo namatti hafte ilmoo eenyu beekamsanii fi haraam godhe jechuu inshallah nagiyaa nu jiraadha warri halkanis halkan gaarii warri guyyaa gaarii qabaadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yaada muraada isinii haa guutu waa'ee umaritti ufufna inshallah xiqqisho isaan booda abubakar eegalla yoo rabbi je'e kutaa 12ffaa waa'ee umar eegalla inshallah waa'ee umar borutti ufufnaa jechuu nagiyaa nu jiraadha sheer godhaa garuu viidiyoolee kanneen yeroo 2 faa sheer godha peejii keessan irratti inshallah nagiyaa nu jiraadha